Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee of Local People on Kinshi Hydropower Project, kabahap ha ka West Khasi Hills bat ka Southwest Khasi Hills, ha ka laitrik unaitung arhaja apusan, kilawan banyakendu yaw Menteri Ketenat Boarding, UAT Mondal, banpan jing pensyai ha ka baydey bat ka Kinshi Hydro Project. Habagran cekila patay kubor na kaliang sekretary ka JCLPK HPK, uloang baka komiti kalapan jingshai ha kabayde bat ka jingsoy MOU biang ka sarkar bat ka company MS Athena Private Limited ka company kabla sya pendu ban pentre ya ka Kinshi Hydropower Project. Syo uloang baka sarkar kala ya soy biang ya ka MOU bat ka company MS Athena Private Limited. Namar kani ka company kala kerpat biang ya ka sarkar ban wanra daki but start science kumno ban yo khambun ka boarding watla ka karit bat dailing ba jong kani ka sarkar kala ya soy biang ya ka MOU bat kani ka company ula benrap ba ka binta ka baar ka ba ka committee ka dawa na ka sarkar ba ka de ban khotlang ya ka Joint Action Committee of Local People on Kinshi Hydro Project bat ki try khendo bat ki brio jong ka company ban ya tray sanibha haswa man sedang ya kani ka kam Kenang bakanum don kanu ka jing penwit. Na kaliang umintri ulakular ban khotlang ya ka Joint Action Committee bat ki try khendo haswa ban sedang pentre ya kani ka Kinshi Project. Ini nakaliang jong ka Joint Committee of Local People on Kinshi Hydropower Project. Kabahap po Southwest Kasil, West Kasil. Anda kesini ngelayo ban dikendo ya isa iti mandal balong minister chat. Hakibadai berkeni ka project kabala silam ya kula depan hajing shala depan ya sign agreement do arga nyau in rail scrap no ika ini islam ada te hadin mangilo i ka singa soy biang ika MOU berkeju company iwan menta pan ke jinsan ka yang keju komen haganu gorkom ba ya company wa dep scrap menta komen biasa biang ini ka MOU hadin ka jing pensai lagi minsal ka badai berkeni ka bangpa la sign biang ye kenika MOU berkenika company halor gonong rim nama menswa nagliang ye kenika project la penrit no ye ka jingken jang jang katam te amla shu man penmi ka boarding ka bahe te kenika company kam yo profit issue harin kata la mut pan persang ban le no da kata ka pumping storage me da kata apat ka state government kam yo jing mentoy ye ban mi kita raja kar ngi yo jing mentoy ye local people ro kim yo jing mentoy te halor kata nongrim ya kenika agreement na scrap answa te menta nomor ba kala mi kenika technology batmai ya ka ba ladaga karit makana la ban generate ya ka power kambut de dei halor kata nongrim nakliang so kenika company la scrap kenika mi manswa kawan biang se government ban kerpat ya government ya sign biang nomor bala yo kitaki tier batmai ke bala ban ya kenika electric city kambut jadi halor kanong rem nakaliang jo government ka raya soy biang ya MOU karlang ba kani company halor ka kanong rem ba kani company kala kamtip kamha ya gijing ya den ti jongka ya kani project akte kitong kithan kijungi jadi ta kana ta daw ba nakaliang jongka government raya san biang kapenta ka pari ka bangikwa ban dawa menta khmat jong minister lamba nakaliang jong sarkar kade ban khotlang yangi ka joint committee kita try kendau government bagi company banginnya keren seni ya kene rekam haswa ban stang ban pentrei ya kene ka project kenang bukan don kedua bijik penwit hak badai kene ka project dan nakaliang juga jung minister hak badai bagani ru nakaliang jung i la a ya ke muncul bai zakot lang ya company lengkap lang bani ka committee hak banginnya ban sandur komno ya ka ba nakaliang jung i yo banya separang hak badai bat kenika project. Tentang kita kijingi kendu kejungi hak badai kenika bani minister mentakasi. Government kam klaim don kendu kejing sim jumut na hak badai batngi hak badai bagani nak kata ngi wan mentapan pan kejing bersai nak kalian ngajak government. Kan kuli kisnang ki bahasa project ki bahasa kata kila bandon lagi sipho tadi kisnang. Kausuran hak badai bagani kolong ba nakaliang jongka government ne gadon be kejing kumu ka ko penmi kloi no yaki nika boarding na lejong namar ba kat kolong menta kolong ba
kajing kudu boarding kapala serkai mok lawan unta dan nak kalian government lagi kuat maha bahkan ya juga sekemat ya kan project ya kita